ISTV News ने ताबी पुनः पुनरा नोक्सरी हुजेहन बदा और बॉक्सिंग लोगसी तृणमूल के MLA तरु सस्पेंड तौवे हाइबदु सनब यारोय MLA श्याम कुमार बो अनेटेस मेंबर होइना सकंग बिनबा असेंबली की स्पीकर दा से थाखरे हैना जेगेसन फोटोखरे मायोय नुपी मसा रेफ तौबगी थौदोक निंथिना थिगत यानबा डायरेक्टर अमदि स्कूल के प्रिंसिपल सस्पेंड तौनि हैना AK मिराबाइना फोटोखरे अमदि भारत की मनुंगा मणिपुर से साना खोनबगी लमदा पावर हाउस ने हरबसु सिंगी लमददी सानबगी इहोवसी तबली हैना MP थांगसो बाइतेना फोटोखरे हौजे पॉक्सिंग संदनो मुपिजरे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मणिपुर स्टेट से स्टेट पार्टी ने मुकुल रोयना तांथोकले हरिबसी सनब यारोय हैना पार्टी से प्रेसिडेंट MLA केस जयकिसना फोंदोखरे ngasi baboparda leiba MLA kunjogi quarter pangthopa pawmi sing unabaduda party gi atei maruiba miyoi singsu sarwakhe MLA jaygisana makatana phondokibada election commission of India na state party se sakangkibani housing direct o brena MLA Sam Kumar bu president khalle haibasi maming matha yaudaba sejamamada facts tharakpasi sanaba yaroi election process ta satkadaba party president khanbagi high command anir hanna appoint to haibasi aranbani tam anirak karba MLA Sam Kumar na constitution ge niyam chumna khangamdaba se labakthibini masigi sabsaba khangnanaba assembly ge speaker da se thaduna khangankhre jungi tang taranipal da speaker halaktuna ACI ga tanaduna sabsaba president khangmangamlagani media da miyambu chamam nahanba pangang ngangbba se kanade karigumba national general secretary mukul roina MLA taruk tanthokle haiba se aingi thongda sanaba yade housing speaker da थाखिबसी से सांकुमार ना अनेटेस मेंबर ओइनबनी MLA अमखक लेबा पार्टी बो करिसु रिकॉग्नाइज तवै हाइबसिसु मसाना खंजगदबनी हाइखे अखोइना मयाम हाइजरी अदुगा मसिगे असुम आराम मसिंग हालैतना अखोइगे प्रेस की मीडिया की खुतांगदा नरिबा ngangnariba सिंगसिसु मतम खरगी वानी आई स्पीकर दा ऑनरेबल स्पीकर दा आइना थाजगरिबा श्री श्याम कुमार अनेटेस मेंबर होने थाउनबगी पोतो एक्शन लोखत पीना बाइने हाइबा मतंदा मासी हुजी दिल्ली दा लेरमी तारीख 35 थोलागा मदुगी चपसाबा एक्शन नमा लखलके खंगल हे अदुना हौखिबा अप्रैल थादा तायल पातलेबा गवर्नमेंट आइडल ब्लाइंड स्कूल के महिरी नुपी मसामबु इज्जत मांगन खिबगी थौदोक मपुंग फाना थिगत यानाबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर L इबोबी अमदि स्कूल असगी प्रिंसिपल सस्पेंड तौनि हाइना सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर AK मिराबाइना फोंदोखरे वाफम सिंग असि लांगजिंग लेबा पारी इमोम सिंदम संगे सही सिगे मैट्रिक परीक्षा पास तौप महिरों सिंह मनामतुम पीदुना पुनिंग थवतपगी थोरमदा मान फोंदोकेबनी थोरमदुदा स्कूल के चेयरमैन S मेराजों मैतै लमदमदुगी प्रधान अमदि अतै मसक नायबा मियोय क्यासु थोरमोपु सिंगोइना सरुयाखे मगोक थोंबा महिरों क्यादा अवार्ड अमदि सर्टिफिकेट न सिंगबा पीदुना पुनिंग थवतखे थोरंग मरि लेना मिनिस्टर AK मिराबाइना लेबा अमा खुनायमा साखोनहनबदा एजुकेशन असोबो थौदांग यारी एजुकेशन साखोनहनदना लमदममा साखोनहनबा हाइबसि ओइथोक्तबनी हौजकी मतमदा महिरों सिंह एकेडमिक लाइन दा हेना फगलबसु लमसत साजत सोक्सलइबा असिदगी कन्ननबा गवर्नमेंट अकनबा मियेंग संगबा हौरे पालिबा गवर्नमेंट असिदा प्राइवेट स्कूल अमदि गवर्नमेंट स्कूल हाइबा मियेंग थमदना अफबा सिंह योखनबगी थबक सिंह पाइकलि फोंदोखे मिनिस्टर मेराबाइना मखाताना हंदक तायल पाट के ब्लाइंड स्कूल दा महिरों नुपी मसा मा रेफ तौखे हाइबा थौदोदु नुपी अमा ओइना थमोइ सोई असिगुम्बा थौदो अमुक हन्ना थोअनिंगदे थौदो असिदा सेनाबा मियोइ सिंह मपुंग फाना सेराक पीबा यानबा अमदि थिगतपदा मपुंग फाना फानबा डायरेक्टर L इबोबी अमदि स्कूल के प्रिंसिपल थबकतगी सस्पेंड तौबनी हाइखे लंगालंजन फंदनगी दमका नसीदी आइकोल डिपार्टमेंट की मरुओबा डायरेक्टर अमसुन प्रिंसिपल अनेबु मतमरा सस्पेंशन तंगुना नसीदी मतमते दरकार होगा मकोई लेगा कई अकोइबगी नसीदी आइकोना लाकेट लेगिनो हाइदो अपुन थाना सिजिनबे यानबगी दमका कोई तना होनरी अमरोमदा ब्लाइंड स्कूल की महिरों नुपी मसा मा इज्जत मांगन खिबद सेनबा मियोइ सिंह फादुना दंडी पीबद नतना मथौ मसक खंगदब ऑफिशियल सिंह थबकतगी लौथोकदबनी हाइना ऑल ट्राइबल डिसेबल्ड यूनियन मणिपुरना दाबी तौरे ngasi union asigi nagaram da leba office ta pangthokpa pangmi singa unabada union gi president momo tangtangna makha taraduna thaudo asigi matangda official kha suspend toba kak yaroi social welfare minister AK Mirabai moral ground da fam thadokadabni mapu minister dagi lokthokna ba
AICC की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी यूनियन मिनिस्टर अमदी MPCC की प्रेसिडेंट गायखंगमदा अयबसे थारगनि हाइखे महान मखाताना लालिब जुन की तांग कुंदा मियांगोइबा रैली अमा सेटपग लोइनाना यूनियन पालिबा दाबी सिंग से गवर्नमेंटना थबक ओइना पांगथोकत्रबदि अकनब खोंजंग कया संगसंगनि हाइखे तोदि याम इफेक्टिवली ओइना एक्शन लौबा याबो तोबिजा असि अथुबदा मागी मतौता लीगल एक्शन जे मतिक चाना अथुबदा लौदमनि अन्ना सि मायो मयाम चे कोइ डेटुंग कीजा जली चत्तो मतुंगा एक्शन लौददि अदु मखाताबा एक्शन कोइ एजुकेशन फॉर्म तौगनि इज्जत मंगन बिखरबी मायरुई नुपी मचादुगी अपोपिना फोंदोरपदा मसा नुपीबो अनिर हना इज्जत मंगन बिखरबा फावदा ब्लाइंड स्कूल की मरी लेनेब सेंगना तुमिना लेसिलुबा यानिंगदे मिमान नद्रबी मरायबक थिरबी मसा नुपी असिगिदमक सरकारना अखनब मियंग संगनिंगे हाइखे निनंबा सं नि ओइना खंदीदबा टाइपस माइना तौसी आइसु याराय हाइसे मागी पुलसीदा आइना लेंगा थारय सीदा कनो फजना तौबीद्रदि आई फाउसी सिबे सैक्रिफाइस तौबा ngama ya ai wasa जाना बीसी ऐना दबा अमत थोकसे अमत थोकसे है जो इसे वानी हिंद में मनी इन आंगांग से पुरगा लाइक तो मानगा ऐना पियो लगा इंसान वो लगा कन्ना होनबनी आदो पाव सिग मतुंग द स्माइ द किन इसे आई के वाकन द नुंगाइ को भारत की मनुंग मणिपुर से साना खोनबगी लमदा पावर हाउस ने हाइरबसु सिंगी लमददी सानबगी इहो से तपली हैना MP थांगसो बाइतेना फोंदोखरे सिंगी फुटबॉल सानोरी सिंह हेना अफबा उथोकना पांडमदा फुटबॉल क्लब जालेंदा लुपा लाख मंगा मतिंग पिखरे ngasi बबोपरादा लेबा ISTV मिनिस्टर ngमथंग हाउकिप की क्वार्टर पांगथोपा फुटबॉल क्लब जालेन की अहानबा मपो कुमन थरोमदा MP ना सेल की मतिंग पीबगा लोइना वाफम से फोंदोकेबनी थरोमदुदा ISTV मिनिस्टर ngमथंग हाउके फमदी क्लब के मरोइब म्यूजिक सरवाखे तवंगा मरी लेना क्लब से सानोरी सिंगदा इकाई खुमनबा उत्पगे लोइना क्लब की माइकैदगी सेलगी मतेंग पीखी लोइना सानोरी सिंगी फुडिट अमसु मियामदा रिलीज तौखी हाइब क्लब असिदा ममिंग लेरबा सिलोंग लाजोंगी सानोरी ओरंबा लेकोहाउ तुइबोइसु क्लब से यावर हैना लाउथोके मिनिस्टर ngमथंग हाउकिफना सानोरी सिंगना निसादगी लाफथोक्तुना हक्सांग फना लेनबा मदि मणिपुरदा स्पोर्ट से हैना खुमांग साउक्सिनबा होनबा तंगाई फदे क्लब असिना सही नौना लिंखटपा ओरबसु सीसी मिट फाव योबा ngamle हाइदुना टूर्नामेंट सिंगदा माइ पाकनबा मदि डिसिप्लिन लेना सानाहनबा होनगदबनी हाइखे मयाम लेना रिक्वेस्ट तौनबदि अइका मतम सिदा सानबसे पाजि मरु ओबदिना सानबसिना फिल्ड राखो मतमदा सानबसिना पाव मिरादो बसिदि निसा चाव यादे आउसिंग यादे हचांग से सिंग थमबा मदुदा कोइना स्पोर्ट्स सक्सेस ओइगदबनि MP थांसो बाइतेना मणिपुरदा इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम संगले अदुबो सानोरी सिंगना हेना थवाई याउद्रबदि अरेमदा तागनी सानबसना निसादगी लाथोहनब ngमगनी सिंगी नहा सिंगना फुटबॉल खक्तनतना अतै मसाना क्यादसु थवाई याउदुना मणिपुरगी माइ पुरनब होनगदबनि फोंदोके सिगुंबा अखोगी स्पोर्ट्स की दमकता उनसी करनगा यामना तुंगी मणिपुरगी ममाई उबा सत्तम मशीन जायना जो थपवा नासिंग से कोइना एनकरेज नाना उगी दमकता मशीन नमासे कोइ खुदुंग जाबा के हारसु मसिलोनी अदुना अरोगद इन हाइनिंग मना असिगुंबा फुटबॉल खतनतना हॉकीदा क्रिकेटदा मशुम फिलेसे कोइ मणिपुरदा हांग कन्ना कारवे मरु ओइना चिंगी दमदा नंपाकदी स्पोर्ट्स से इहो चोगम लाखरे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिगे थौबाल अथोपम द लेबे युमदा सेकंड सिंगना सो फकायरगा युमगी पोसे हुरान ख्रेहरी थौदोसी ngasi nungtil चीफ मिनिस्टर गी लोइनबी MLA ओ लंधोनिना माकी अनिसो मथोल लेबा काद संगलुबदा कानी सो फकायदुना मी संगलंबगी खुदम थेंगनरपदगी खंखिबनी चीफ मिनिस्टर गी युम मसिगी मखारुम थंग सरुक्ता कायराक थारगा कारकपगी खुदम थेंगनके थौदोसी मरिलेना मणिपुर गी DGP सईद अहमद DIG इबोसा क्ले खोंसाइन सिंबा मकोक थोंबा पुलिस ऑफिसर सिंह लाक्तुना यंगचिनख्रे फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट सिंहसु लाक्तुना थिबोमगी थबक सदख्रे हुरानबु सिंहना करी करी पोलम सिंह हुरान खरबगे हाबगी सबसब पाव फोंदोरक्रे पनबे आबदी चीफ मिनिस्टर के युमसी सिक्योरिटीना ngak सेंदुना लेरिबो मफमने रिम्स की नर्सिंग पुलप थबक्तगी सस्पेंड तौरबसु खोंजंग हंदोक्वे हैना रिम्स नर्सेस एसोसिएशन लंफेलपाट की सेक्रेटरी KS मीनाना फोंदोक्रे वाफम से हंदक्ता रिम्स हॉस्पिटल दा नर्सिंग की ओइबा मपुंग फाबा RR सना लु हाइबदाबिदा
स्ट्राइक सथरिबी नर्सिंग मरक्तगी मियोय खरा खंदोलगा ऑथोरिटीना सस्पेंड तौबो खम थेंगना पेंददुना ngasi uripok basaspati lekai community hall da mifamama pangthokpaga mari lenana minana phongdokibani mana makhatana nursing na taliba dabi ase jat bizat khaiba made niyamgi wangmada sangsinba strike nate nursing na pamliba ase institute asida mapung phaba RR sanahalu seniority list ningthina semu haibani masida authority na kihanbagi moongda nurse kara khandolaga suspend tobasi pende authority na pamlabadi nurse loinamak suspend torbasu taliba dabi phangdriba faba khongjang handoi haike Ayu district tause rims ki ba asen ba ara ma thambiyu aduga 2008 da KSWC 257 da daigiba lana promotion ki ba nursing sister amagi promotion bu amukka kanda samasi promotion la basu state tawbiyu na kaga kit events thambiyu haibisi ba na jat Rims Nurses Association na makogi dabi kaya tansiladuna hawkiba tang paranithoi dagi thabak level khongjang sangsilba si Rims authority na thubu matamda yanaba puraknaba People's Action for National Democratic Movement pandam na appeal tore pandam gi official team amna Rims ki maroiba myoi khara unaduna miyamda panba pidana wafam kaya khanaki adubu nakalani gi muknaba leibana waroisin purokpa ngasi phawba ngamdre Moyangkomda ngang sakang singna street tak phom amada bom pokayanduna miyoni son kiba thongbo lamdamadongi miyamna yaning do phongdoktuna ngasi wakan mapam chatakre Yaskul Women's Association Marapaibi amadi lamdamadongi miyoy kyana saruga kiwa wakan mapam aduda nupi amana mi kungna leiba mafumda bom pokayanbigi thodo asi ngarangi aduna aroiba ohenbiro madungda amu hana singba thodo asi sathabigi no haina phongdrolei Council के चेयरमैन ओरिबा डॉक्टर हमोम नबगी सेगारोट थौदा बाबुक लेकाय द लेबा मयुमगी थोंगाल दा सगंगब सिंगना चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा थममले ngase pung tarelum taba matamda imumunungi miyi singna bomadu thengnarkebani police laktuna bomadu asoengam yauduna lokhatkre bom thalamba thongdopo yaningdo phongdoktuna miyi kyana ngasi segarot thauda babuk lekai da wakan mupam chatakre saruga kibi nupi amana phongdorokpada mirakta bom thamjinduna akhekang poanbagi thaudosi matungda amuk hana tawbiganu haina phongdorake सरकार के स्कूल अहुम सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी जॉनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल दा क्लास 11 दा मिंग सेनगदब माइरोई सिंगी मसिंग एजुकेशन एस ना लाउथोखरे खाइदेमोंबी शर्मिला एलियस इसल कवि से कुमरिरोम सुरबी नुपियमा माकी मसा नुपिगा लोइनना सटकिबतांग तरामाथोगी अयुक्ता लांगजिंग मकोय नुंगन सिंजिल दा लेबा मपुरेबा खाइदेम कांदगी मयुमदगी थोकिबदगी थेबा खंगरे हारि Masigi matang Shirmila gi apokpa haurang kairel awang lekai degi laikhwam naubina pasoi police station da wakat kre mapuroibagi ot neibadagi khangmagam daduna mayumdagi sian khebani haina police da wakalakle NPSC fit mangarom wangi masapai kolei kusuni fanek hangamapal masetki hangamapal masugi suniyema yanki hari pasoi police na masigi matang da KSMA lokat kre Computer Training Institution for Differently Able Person gi ahanba mapok kumrun pangthokpaga loinana class 10 amasung 12 ta mai palaklaba disabled mahirui singda manamatum piduna puning thawatkhre All Manipur Handicapped Persons Welfare Association sinduna Manipur Press Club ta pangthokpa thormaduda kadagi Additional Chief Engineer K Manoranjan Amjugi President Wangkhemsa Samjai amasung L Nabakishore Susarga K Manoranjan na atai lebak kyada differently able persons singidama sathok sasinda khudongsanaba thawlang kaya pakhali adubo aikhogi leba asidadi mieng kya sangbidi haike Khundrafam Jila Parishad ke manung daleba handagi class 10 amasung 12 ta sada hombutra gi sang phanglaba mairui singda taruk suba asa meritorious award yenthokre Khundrafam makalekha daleba asa community hall da pangthokiba tormasida Khundrafam Jila Parishad ke member TH Angobi Pradhan S Tombi Devi NB College ke principal Dr NG Ekasini su sarwake Haingang United Clubs Organization na class 10 12 ta magwang na phanglaba madi All India Free Medical Examination da mai palalaba mairoi homphomapal da khudolbot piduna igai khono utkre Haingang awang lekai community hall da pangthokiba thormasida Serigi Under Secretary W Ivohol Haingang gi Pradhan L Manihar INC gi Executive Officer and Utamshu Sarwaki
District Library Cum Youth Center Thawal Athopam Sinduna Athopam Nepra Company Amade Athopam Konogi Manung Leba Handaki Class 10 Amade 12 da Ma Wangna Fangalaba Mahiroi Medical Entrance da Mai Palaba Mahiroi Amade Sanori Sing the Kudolbo Piduna Puning Tawat Pre Athopam Awang Laikai Laibung da Pangtok Tormaja Social Welfare Minister Eke Mirabai Kangabo Kendrugi MLA O Landhoni Suyaki Puna Class 10 amasung 12 ki mahiroi yankai taret medical tamnaba khalaklaba ahum amasung sanroi taramangada khudol posing PK All Assam Manipuri Students Union Assam Sinduna Handak Sahige Assam Board Loba Class 12 amasung 10 da Kasar District oina 1st Division da pass taroklaba mahiroi sing da khudol pot piduna taram okre Silchar gi BR Ambedkar Hall da pangthokiba thormasida GC College Silchar gi Principal Oramba O Suramani All Assam Manipuri Student Union ki President Seram Herazid Dynix Juga Sangha ki Executive Director Nilot Paul Chaudhary Susaruyaki Ngara numidang akan mamuongda pungkara nong sukibaduna maram oiduna miyoy kayana ising isawgi awaba mayok na kre marwina kay samtong kendrogi mafam kayada ising sentafam ningtina leitabadigi isawgi awaba mayok na ki sagobal kendrogi manungsana leiriba thangawaki ising pathoktuna National Highway number 38 ki lambigi sarukara fawa ising thungke Akhil Bharatiya Sahitya Parishad Rajasthan Sinduna Rajasthan Pangthokiba National Seminar on All India Sant Literature Manipur University ke Assistant Professor Dr. Elangbam Vijayalakshmina Nauria Fologi Matangda se pathokre haide Asian Francis Organization Manipur Musung Lions Club of Imphal Sinduna Nomigoiba Lemna Langbagi Kem Ama Myanmar gi Tamu Hospital da Pangthokre Kem asida Miri Lising Amarom Langbagal Luinana Lupa Lak Marirongi Hidak Sang Lemna Piki Kaina Banang se Ledamdraba Hainaming Tonba Manipuri Video Music Album Ama Ngasi GM Holder Release Tokre Taramadda Film from Manipur ki Chairman L. Surjakanta Sharma Amadi National Award Kiran Sharma Susaruyaki Music Album asi SL Film Production Puthopani Taramdoi Suba Finance Commission Award lising ni Taramdoi Taramari ki oina Autonomous District Council Samjal ki makhada liba school Taramanga ge bench desk table chokre amasung blackboard pinan wa khangat krai school amamamda Fanjura Tara table amasung chokre amamam blackboard manga pigni Kangalaba School ki headmaster headmistress singna village chief yauna hayeng wagwai ketal pangtokpa tharomamada palam singa si sinagani haina ADC Samjal ki chief executive officer na khangalakli KBC Center Church Salem Khulna Sinduna Father's Day Thorum Sapar Maina Pangtokre Be Strong and of a Good Careers Habitim the Pangtokiba Thorumasida Cedar Hills ADC ki Executive Member Luntang Haukif Locked Up Police Station OC led by Wafaisu Surugaki Salem Khulna Pateniko Haina Kontramaturuk Subo Oina Pangtokliba Thorum Asigi Matangda KBC Center Church ki Man Society Chairman Tanglena Kunayamada Mapa Oibising Todang Yam Sawi Haibasi Nupa Sing Kangba Watpugum Toriba Asi Nahunana Ningsing Hanaba Pangtokpani Haike. We celebrate this Father's Day. We wonder, especially there are many fathers who do not know their fathership. Mainly like though they are like the father, they do not want to do as like the duty of the fathers. Manipur State Sumanglila Council Sung Theatre Mirror Anina Sinduna Kulak Suba Thamagi Sumanglila Tradition Training Ibuema Sumanglila Sanglilda Haudokre Parmasida Sumanglila Council ki President PS Gunesendra Sharma Training Asigi Working Director Nabawarepa Theatre Director KSH Jugendra Amasung Lilaroi Tombasu Surgaki Nabawarepana Manipuri Sumanglilabo Mangandanaba Masigi Sanava Singh Hauliba Singda Kangan Banaba Panamda Programasi Pangtopani Training Asi Losilakpada Ilamasu Utkani Haiki Sumanglila Council ki President Gunesendrana Asingba Training Asina Mai Paklaba Lilaroi Kya Puthokbangam Kre Haiki Theatre Director Jugendrona Hauziki Matamasida Afawa Actor Oinanabagi Hector Mang Taban Hali Haining Badi Yaw De Acting to Hibasi Maikei Kudima Kangwatai Tabak Ama Tawda Isagi Apamba Yauna Matautai Haiki
Labor Department na sam kakpagi mamal lupa kuntrada nauna lep lupa si maram chade AMSU na kaidong yabang amloy hari Department na lawriba waref asi AMSU amadi Department gi miyoy sing paminaduna miyamna yaba mamal amuda lep naba tanja ma Labor Department na pigedabani wafam asi June kun phabagi manungda thabakta onthoktrabadi AMSU amadi miyamna sangsalaba khongjangda Labor Department na daita pugedabani hari hauji makhatana tabagi pau lobise के पाव पिजरी इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर खरा लौगदो सही तरह निपान दगे निपुनिथोय फावगी मनुंग दलैबा मियोय सिंगना जोन के तांग कुंथ्रा माथोय फावगी मनुंग दा दरखास्त थारप यागनि हारि माइगे थाक सखंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगे यामद्रबदा डिग्री पास तौरबा मियोय ओइगदबनि हारि मथंग दा बीएसएफ की एसआई अमदि हेड कांस्टेबल खरा लौगदौरी मसागे सही तरह निपान दगे कुन मंगा फावगी मनुंग दलैबा मियोय सिंगना दरखास्त थारप यागनि एसआई की ओना 10+2 पास तौबा अमदि हेड कांस्टेबल की ओना मैट्रिक पास तौबा मियोय सिंगना जुलाई की तांग 8 फावगी मनुंग दा दरखास्त थारप यागनि हारि मथंग स्पोर्ट्स कोटा बीएसएफ की नुपा नुपी कांस्टेबल खर लौगदौरी मसागे सही तरह निपान कुनहुमदोय फावगी मनुंगदा लैबा मैट्रिक पास तौबगा लोइना साना खोरबगी लमदा सखंगलब मियोसिंगना जुलाई की तांग 13 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनि हारि इंडियन नेवी की कुक स्टेवर्ड अमदी तोपास खर लौगदौरी लोहंद्रबा मसागे सही तरह त्रेतकिना कुमाथोय फावगी मनुंगदा लैबा क्लास 10 पास तौरबा वानोपोक लमदमगी मियोसिंगना जुलाई की तांग 3 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनि हारि मथक पंजक्तिब थबकी पाउसिंग असगी हेना कुपा मरोलगी दमकता बाबूपुरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबि यागनि मखाताना उरिपोक तौरांगबम लेकाई फ्लाईओवर ब्रिज मयादा लेबा पांथोबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की कॉन्ट्रैक्ट बेसिसता सही अहुमगी ओइना ऑफिस असिस्टेंट अनि अमदि ग्रेड 4 अनि लौगदौई ऑफिस असिस्टेंट की ओइना मसागी सही तरह निपान दगी कुनिपान फावगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा क्लास 12 पास तौरबा मियोसिंगना लालिबा जुन के तांग कुन फावगी मनुंगदा ऑफिस अवार्ड दरखास्त थारप यागनि ग्रेड 4 की ओइना यामद्रबदा क्लास 8 पास तौबा मसागी सही तरह निपान दगी कुनिपान फावगी मनुंगदा लेबा मियोसिंगना दरखास्त थारप यागनि हारि थबक असगी हेना कुपा मरोल पांथोबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड तगी खंगबा यागनि हारि थबकी पाव मतंग सिदा लोजari थांगमैबन पोलेम लेखा लेबा लाइफ टाइम्स डायग्नोस्टिक सेंटर दा थबक तौबी नुपी मचा मा सेंटर असगी मपुगी लोइनबिना फुसे हाइबगी थौदोक्तगी लेकागी मियामना सेंटर असगी थोंगनाव थोगाइख्रे सेंटर असगी मनुगी पोलम सिंग मांगन तानबा हौरपदा इम्फाल वेस्ट के एडिशनल एसपी लॉ एंड ऑर्डर बीरबाबुना लुसिंगबा कांगबु मलाक्तुन इरांगदु लाक्सिंख्रे लेकागी मियोसिंगना फंगदोरपदा सेंटर असगी मपु उरिपोक सरवन थिंगलदगी इरेंगबम पोयैना सेंटर असदा निमिदांग सानै युनैदुना तोयना लैबदगी लेकागी मियोसिंगना सेनबा कुइरबनि हाइके लमसांग केंद्र डेवलपमेंट कमिटी सिंदुना केंद्र सिगी मनुंगदा लैबा क्लास 10 अमसुंग 12 एग्जाम दा सादा मरफु मंगा की मथकता फंगलपा महिरुई सिंगदा मनामतुम पिदुना पुनिंग थवतख्रे लमसांग कैथल दा लैबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकेबा थोरमसदा केंद्र सिगी एमएलए डब्ल्यू ब्रजबिदु लमसांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट हेरोजिन ngangonba अमसुंग इम्फाल वेस्ट की जिला परिषद की अध्यक्ष वाई दसुमतीसु सौराखी Employee Welfare Organization Sinduna Lilong Sajing Karam Santipuram Sung Naran Konjin Leba Sayesi Board Council Sung Central Board Naloba Exam da Mark Wang Fangloba Mahiru Singh da and Gunindro Meritorious Award Pidna Puling Thot Kre Lilong Sajing Puki Sobo Mapal Lai Harawung da Pangthokiba Tormasida Langthawal Kendrugi MLA K Siam Amukogi Vice President W Gonendro Lilong Higher Secondary Principal Oramba and Mohendro Susugaki MLA na Mayri Singh Ma Wang na Fangnaba Honabana Maruiba Pandam Oiba Ma Wang na Fanglabadi Larik Hairi Haina Kanbagi Sanbi Amalay the Sangbadi Larik Haiba Haibasi Kunai Rolbu Pazana Kangba Tanai for the Haike Maite Council Morege Advisor Oramba Saikom Bimol San Maitena Lake Dabada Maite Council More Amadi Kanongpo Apunba Nupilofna Awa Fondokre Mangal Film Production ge Manipuri Digital Film Longfall ge Yaifatoni Thoram Sangjamai Parking Community Hall Pangtokre Bimol Fibona Director Oiba Film Asida Gokul Amadi Susmitana Maroiba Saktam Langley District Fishery Officer Impal East Nasindana Numit Mangani Satarkiba Nganmi Singi Training Panchayat Bhavan Delusion Kre RKVY Scheme gi Makada Pangtokiba Training Asida Saruya Kiba Singda Certificate Sing Yantoki Kozi Makata Nangasagi Sanui Pau Lominese
hauzik sanui pau lobisi tarasuba governors cup fencing ge nini senba fawda upa kyangwena goal tare loduna mangjal thari KSAC komana goal ohum phangduna ani subda leiri Manipur Fencing Association Sinduna Kumalampak Indoor Stadium da Club Kuntra ge nupi masa fencer marfutara mapal jauna punna fencer saniang kaina saugaduna satriba tarasuba governors cup state level fencing championship ke nasi pangto ke ba senior women's ke fielda SA wangkai ge M Usaranin ahanba MP S ge N Harani Mexico ge S Bindu Mithasa Kuragi amadi and idena aniswamadi ahum subatakre category asigi saver gi pangtokiba da sai RC gi W Rani Mexico gi K series sai RC gi P Nandini amadi SA Wangkai gi and Susilna ahanba aniswamadi ahum subatakre sub junior boys fuel gi pangtokiba da KSAC common gi S Rahul club asigi A Alam Mexico gi Pravitra amadi upagi ke denina ahanba ani so amadi ohum subatakre category asigi nupi masage pangthokibada KSAC common gi N Mona Mexico gi L Martina upagi L Vidyalakshmi Sai RC gi Cruz Biranina ahanba ani so amadi ohum subatakre makomathang taraba sanoi singda Kamanhera Development Authority gi additional chief engineer ke Manoranjana trophy sing khusinaki KBB Jimgi L Risikantana Marisuba Imphal West District Bodybuilding Championship ke junior title lokre Manipur Bodybuilding Association mi makhada United Gym Norem Thong amadi KBB Gym Terana Sinduna Unit Marigi Bodybuilder Sanari Kuntrana Sugaduna Marisuba Imphal West District Bodybuilding Championship Norem Thong Leba Livestream Khulen Laikai Community Hall da pangthokre Tormaduda 1 number 6 ke councillor P.S. Praneswari Imphal West District Amateur Bodybuilder Association ke President D. Iboso Mabage Advisor L. Gormani United Gym Manipur ki Chief Advisor T.S. Alex amadi Workers Union Manipur ki President L. Ranbirna Thomopusing Oiki ngasi pangthokiba sub junior group ki competition da United Gym ki Y Sanahal Gym asigi L. Dublin amadi K.S. Priyokumana ahanba ani suba amadi ahum subatakre Ju Junior Club ki pangthokibada KBB Gym ki L. Riskanta United Gym ki L. Neta amadi KBB Gym ki K. Herozina ahanba ani suba amadi ahum subatakre senior group ki pangthokibada JBC Gym ki M. Solin KBB Gym ki T. Jaysandra CAU Gym ki L. Kirana ahanba ani suba amadi ahum subatakre All Manipur Veteran Table Tennis Association Sinduna DM College Campus Leba Indoor Stadium da Sanaro Yankai Mangana Sarugaduna Taruk Suba Mutum Tomba Amadi Mutum Sankar Memorial Table Tennis Championship Ngasilusin Kre Sai Humpu Mataki Men's Singles ki Final da Samanandana G Profulobo Mighty Vapina winner Oike Sai Yankai Mataki Men's Single ki Final da S Sandrana T Nirmalbo Mighty Vapiduna winner Oike Sai Nifu Mataki Men's Doubles ki Final da T.S. Birendra Amadi N. Birengi Jurana K.S. Rajendra Amadi I. Chandrasekhar ki Jurabu Maiki PK Mixed doubles ki final da S. Sandra Amadi K. IBM ki Jurana Satrajit Amadi Hemolata ki Jurabu Maiki Piduna winner Oiki Sahi Nipu Mataki Men's doubles da M. Bipin Amadi N. Birengi Jurana F. Khagemba Amadi W. Sanjit Kumar ki Jurabu Maiki PK Hero ito amadi Youth Physics Lalambung ahanba NBCA Cup ki semi-final sangkre Nambul Blick Cultural Association Tagyal Khongpal Maning Lekaina Sinduna Association sigi ground satriba ahanba NBCA Cup ki ngasi sanaki ba ahanba quarter final match da Hero ito na CFC Lamsang Bogol ani sunoda maiti PK ani suba quarter final match ki sanaki ba Youth Physics Lalambung na YDC Posangbam Kunobo goal Amasunoda Mighty Piduna semi-final Sankivani Hayang Ahom Suba quarter final match da PFA Pharmacist Football Association Amadi NBCA team Ega Sanagani Mari Suba quarter final match da JKFC Amadi NBCA team Biga Sanagani Thasi ki tang tara tawtagi kumathoi fawa Thailand gi Phuket Island da pangthok kadurba Southeast Asia Administrators United Premiers Cup ki Final Championship da India team gi oina saruk yanaba Manipur gi Biresendra Singha Memorial Sporting Club Manipur gi team ngasi Thailand gi damak Minister AK Mirabai na tabung kokta leba Tapaspa Football Academy gi ground gi lamthakre
ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯇꯤꯝꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯏꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ मोरंग केंद्र की मनुंग चंबा थमनापोपीदा लेबा कस्तूरबा केंद्र विद्यालय की फिल्म नसी यास के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एम पृथ्वीराजना यंगचिनख्रे खोंगजत की मनुंग सना पृथ्वीराजना हौजिक क्लास 6 तगी 8 फाव लेबसी क्लास 10 फाव लेबे स्कूल ओहेनिगी हाइखि मांगना मखाताना हाइखिबदा हौजिक छात्र सामा लेबसी रेजिडेंशियल स्कूल की कानबा लोब हौरे करिगुंबा क्लास 10 फाव लेहंदुना महिरोई हेना तमलबदी माइकेसी ओइना हौगललिबा अंगांग सिंगदा हेना कानबा पिगनी हाइखि हंदक क्लास 10 अमसुंग 12 की परीक्षा माई पालुबा महिरोई सिंह ओपगी थोरममा कायरंग लेबा PYA ग्राउंड पांथोखरे थोरमदुदा MD बदाउर रहमान अमदी MD सलाउद्दीन खाना महिरोई सिंह मनामतुम पीदुना इगाय खुनुबा उतखे थासिग तांग 13 लिलोंग पांथोखिबा अनिसुबा लिटरेरी अवार्ड की मकोबंधं तारबसिंग मना यंथोपगी थोरममा ngasi लिलोंग हार्वी कॉलेज पांथोखरे थोरमदुदा लिलोंग पुलिस स्टेशन की OC RKTS वीर अमदी मेबेट की असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर MD अलम आजाद सिंह मरोब म्यूसिंग सरुके थासी तांग तरादा खेत्री मई लेखाई लेखिद्रबा MD इबोय मचानुपा बशीर अहमद युलोनना रेबा सही मरी खक्तंग गायरिबी नुपी मचामा इज्जत मांगली हाइबा थौदोक्तुगी मतुंगदा लमदमदुगी मियामना सरुक याबा मिफममा खेत्रीगांव कम्युनिटी हॉल पांथोखरे मिफमदुना ओकिलगी ओइबा रिपोर्ट लाक्तु फावा पामनु थौदोक थोक्तनबा पुन्ना होनमिनबा हाइबा वारेप लौखे मिफमगा मरी लेना MD तोंबा कौबा लमदमदुगी मियोयमना पामदबा थौदो वाथो अमा थोपु मतमदा मियामना असुमरान थीदना इहौ सागरपगी थबक तोलसी हाइना अपील तौखे ngasi nongmugi oikiba ingasagi pau pijeri ICAR lampelpat ki phongba pau ki mathungina ngasi khwaidi saba degree celsius kumapan khwaidi ingba degree celsius 18.8 nongsita yawba ising malaki sang ayukta sada sama nongthultana sada hombutara nithoi nongjugi sang sama kunga manga mm ni loisalakpada ngasi muru pausing amuka na pijeri तृणमूल के MLA तरु सस्पेंड तौरे हाइबदु सेनबा यारोय MLA श्याम कुमार बो अनेटियस मेंबर ओइना सखंग बिनबा असेंबली स्पीकर दा से थाखरे हैना जयकिसन फोंदोखरे महिरोय नुपी मसा रेफ तौबगी थौदो निंगथिना थिगतबा यानबा डायरेक्टर ऑफ स्कूल की प्रिंसिपल सस्पेंड तौबनि हैना AK मीराबाइना फोंदोखरे अमदि भारत की मनुंगदा मणिपुर से साना खोनबगी लमदा पावर हाउस ने हाइरबसु सिंगी लमददी सानबगी इहोसी तपली हैना MP थांगसो बाइतेना फोंदोखरे Nasigri, ISTV Manipuri, tangsen lodre, min tabiru busim boro bina, kurung tere.